Yada say yamo akwa baby Adom TV Badwam dwumadi no so fasida mama Joy Trish on atadi ba ko kama fefefe ene hyemesa no ko Instagram ma Joy Trish obenya wo mo ho me de afia amankwa tamaklo na easy paint aba enti wo problem bia wo dan no ho edan ni frofro no ni ade na easy paint enkoma yedi ebe your solution there amount zinobia opokuda kwa ewa ha wono any head of marketing wo easy paint ya de na oba bedi enkomo bapa be mu akwa be e bibia boko mo ade achi bia nipa foforo be hwa Adom TV nti me de mate ho asem kra me so kra ya na me recommend man krofo nti yeni nkomo easy paint waterproof aha wada o me nti o anope ye chia ahwefo ni etiefo a ehwe nyina easy paints se contain isi ha na waterproof paints ho asem na ye ka say ye fi dry season no a ya ba rainy season no na enso ne sha se etope na wa sha se ehu se wodan ne problem wo ho empo se wodan no enyu nemom wa ye edan no ho cementing awie na wo pe paint a ebe cha ma na ama edan no esi ho yie a wunya problem bia wo ho a paint a obetumi use easy waterproof paint say wo hwe kenten ya ekura mi ya de bia ye de kenten no na experiment because ye ka say untumi fa kenten sense you enti say dan no bia dan no so won say ya nkrofo ya abrosan ni ade opeso ofro esro obi so ha ni roofing no we hu bibi foforo peso ye bi wa no manye layer ni ye nti bon say walls no so na ehu nyu ni nyina no ubetumi use easy waterproof paint na wo de aye de efe wo ho ne say paint no dindindin nti wo de efa edan no ana say roof no ana say efom a ensuo bia ni ho a ebetumi apie enti amade bia me ka say e ka easy paint nko ade anka wo de wa hyedan na say wa foundation na dwane na bra besewa sika nwa yedin ti dwane na bra na ye fa ho hye edan na se enwie de ni kan wo ho ne se utumi use wo inside utumi use wo outside enti enya afiansa obeto paint foforo bi a wo de be ye inside na wato foforo so for outside easy waterproof na enti inside no benya wo inside colors outside wo benya wo outside colors wo roof enfa wo roof cry ye wo de ba ye be hye na ya ye e de amount me pa chow you see easy waterproof paint enye paint bia we ye paint sonko a ebuaw e ma wo dan ache bebi a ye reyi leakages ni ade na wo oba ye di valentine etwem obi aware egu because ne dan inu okoye nso abono basa eso emasa situation no ento bra easy na yemfa waterproof no enye wodan enso ema no basa si studio bia moma ye edan na frofro no si yadi kan ye dada ya nyusu easy waterproof paint no a eno so mo abena botimi de boy me the pictures be Emma producer say on show mame obi dia ye akwakoye enti sa wa ye edan ne preko na frofra ye bad ye be ne say ye be scrapey bibia of the wall Emma na ka cement no na fe ya ye cleaning because maka say bibia also wa apply paint na o say surface no surface no ye very clean nti ye be scrapey bibia na surface no aye clean to the cement level no nti ye cleaning ma ne wo a na fe ya ye application nti ye late yes say bi obi aya ne dan na wie na all problem obetumi use okay obetumi use yo nti we no say sa paint we waterproof paint is easy mo dia be eyema bi obi a na sase ne nsuo wo mu no sa okay omunsa na say enkrofo bebre airpe beachfront houses best paint will be using any easy waterproof paint okay any hotels no ne ade na musisi wo mpoano ne ade no nya easy eno na wo hia paint a ebebo nti embabiem
Won say me catch us say basket ye painti ya chepa no kremum me babia na ya huhum because won say edenam for demonstration inti dust ene kom de yan say ye fia wa huhum e wa bonten so a wo the water hose e de ho wall no wa okay asaba back to normal nti anu ne won colors ana e blue e buy any color of your choice any color of your choice but won say wo hwe kenten ho a won say base ne ye white yes into first coating no ye no white very light na etumia cover bebia e wo say e cover ye wia na o second coat ne the preferred color e the amount okay it's sanity enti na kenten no ho no aya white no first coat no once I fill it all the whole side e wo basket no enti me ba medinsuo begum na the other time obi si o ensuo no e bia bibi fra ensuo no me pa cha bibi amfra e normal ensuo aye na ya hye ma e normal ensuo na on said it rubber nim bibi anim e paint na paint ne texture sa ne tie enti e roof so e walls so a sadia esi e wo basket mu ya enliki sa e na ebeye enso ebo surface a wo de ye no Tinsio ne ya hye ne men ante fie enu ni okay ensio ne na wo mu ene wo mu enhwie mu enliki ye I see enfa ho babia enfa ho e wo babia enti sa na surface a wo pese ye di paint no ye di paint a eye okay enti my contact bia na obi wo achi your bietia me pa cho ye wo Abeka Junction ye ne Peace FM ekwan na ehwe eko La Paz no ye wo ho side ye ne Alive Filling Station no just opposite oba na obeyira obetumi afra yen e wo 0243 707696 0243 707696 your WhatsApp number inti say bia wo problem bi wo dan no ha obetumi atwa picture o condition na e dia train ana so untumi a obetumi aye voice note yen saka ye be reply wo atire so na pese ye e de send dia ye betumi e dia send ye wo outlets na say ye ni baby a wo na ye de be maka e dia brel yo no na nka me be bi say ti bibia ni hobi ma ye fancy ho zinobia na wo say den kind head of marketing e ma Easy Paint nti say no paint ndo mo ahodo but we no waterproof no na ye ka ho asem bi ensure ba tutu na abenya problem ti the last how can bibi time else ye painting no sa on say ye nso ntoi e very dry nti betumi ye clean ni aye application nti ama ye wie pe na nso aba ye client bi dey ekoye ye bibia wie na castro oso opeso hu say paint ni ye adwuma sa nti ye wie luckily 2 days after na nso ne toy nti ase na ya no we nya problem because na castro na paint so no say okay afei we say ade na ye solution number ye correct application we nya problem pacho ma expect enye ma na me bi say because am one amokokoya na ye wo painters a omoye say e bia wontumi ma ye painters ni ye na wawo painter me pacho fane bra na ye nche no the correct way of applying me pacho the correct way of applying na onye mfema ya da say pa anti me show and try man show no ton sen once na dry in mu wo no nya Easy Painting bi because woni mi said your dynate leaky like afro e be na kama yenkomra na ye ba ye beto so